loko ku ri ku siku leriya loko hi ti 29 ta March ni ta le ya hotel hi fika hi tshama hansi ku rhange loyi mahengani wa ku n'wana bava a wu nge tshembi munhu sweswi mi ze mi tsutsuma mfana luya me lo ta kombela selfie ka mina a nga ta ku endla nchumu loko hi vona va swi tiva munhu loko ku watini wena yini a nga vuli loyiwani beni mahengani wa kona loyi kambe ya n'wina leyiwani n'waduku a nga vuli a nga hi byeli ku tshama biwa leswi n'wamankena leyi va tlhela va fayelela khamera ya n'wana wa vana sweswo hi swi tiva ngopfu na ku khoma hi nkolo ka va-caltex a ngo yimisana Mr Post beni mahengani toya leriya tirha ku yimayima laha henhla ka xiteji n'waduku a rhasa tintenga ku chinga ene hi wena a nga rhongo ka swilo swa bifi loko mo swi landzelela kahle because hi yena a nga rhongo ka swilo hi ku na jealous ku superstar swa tsandza sweswi ku yimbelela kahle ngopfu a ku huma jele beni mahengani ta ba tipapele sweswi swi tsandzela kule. You cannot match the standard. That is the problem. This is a new beef now. The beef has changed. Ani mana n'wina ni mi endlela swilo hinkwaswo ni mi endlela ti-PR strategy thinking ku ri vanhu vanene we are brothers, but because you lack brotherhood a mi swi twisisi brotherhood ku yini. Loko mi vona makula ma suka va Ethiopia ma ta teka tiko la South Africa business because of brotherhood va khomanini. Mara n'wina yan'we brotherhood yi very manipulative. I must say what you want at your own time. You don't care about my risk, the consequences of what I say at the end of the day. The problem swin'wana i ku nga mi yang kahle exikolweni mi mabofu hinkwenu a mi komba ndlela. Yeah, that is the story.